Delava špago malo. Mislim, da hujš ne bi mogel biti. Oleg! I've got you now. What? Živjo, danes je čisto ena huda epizoda neki, igrala bova ful eno dobro igrico. To je Octodad. Nimam pojma, kaj je to, če sem čisto iskren, manj se pred parimi dnevi rekla, ej, peva to igrat, in jaz sem bil, okej. Tako da, kva, greva? Peva. Se zdaj začenja. O, to je prav tak story. Ja, ženva se, lej. Čaki, midva z njo, ali? Zakaj žalostna poroka je? He's just running late. Prav, da se zmer pozna, je to Lauro, misliš? A vsaj tečeva, running late. The wedding is starting. Are you ready? The wedding is starting. Aha, midva se lišpava. Aha, se prav, moraš biti urejena, ne? You're not even zakaj to toliko? dressed. Make Aha, yourself niti oblečena presentable. še She's nisva. waiting for you. Okej, tisti se pravi, ti si leva roka, ta rdeča, jaz sem pa Okej. modra. Se to pa ni tako težko. Sam tako mal premikaš, pa probaš zadet. Oj, se bo. Čak, spraznit moram. Jo, jaz sem se zalimala. Jaz To si tudi na se ti. steno, ja, jaz sem rdeč. Pa še rdeč to imam. Koliko je pa to težko. Ej, jaz ne vem točno kaj da, a to sam to levo vrtiš? Ja, ti imaš levo, jaz sem desno. Ja, če bi jaz desno vrtel, bi tvojo roko premikal. Še mal. Okej. Hej, našla sva ključ. V bistvu ga je bolj manj, ampak pustimo podrobnosti. Zdaj moram odkleniti ta... Ja, srečno. Zdaj sem vesel, da ga nisem jaz našel. Marija, pomagi! Ej, ključavnica je drugač po uno smer. Aha, še mal. Še, kot da sem invalid pismo. Še mal. Pa, roko imam tam, zakaj ne prime? Neki... Okej, ja, nekaj moraš klikant, ja. Zato mi nič ni ratal, sploh nisem uporabljal tega gumba. Zdaj, Ja. Kako je to možno? No, tle ni. Imam pa kljuko, če kdo rab. Tukaj definitivno ni, ker tako ne morava iti noter. Kdo je dal banane na tla, WTF? Živjo, imam tukaj za te prsten. Tak prsten, ka gre čez celo zapestje gor. Dobesedno. Nice, čestitke, poročila sem se. To je to. A je gamersko dati 5 ali pa kaj takšnega. Ajde. Koliko sta cute. Živim. Mater, levno sliko, otroke imamo že. Kako? Olej, oči je po koncu. Živjo, otroci. Dobro jutro, otroci. Zgleda je to pogosto, da oči tako dolg svi, ne? Ja. You mean a tree house? Dober dan, ženka. Kje je moja kafa? Oj. Meni se že to, da greš v kuhno, zdaj zakompliciram. Zdaj mora pa kavo narediti. Ja, vidim. Zdaj pa gumb, verjetno. Trikci. Nice. Ful dobro je Evo, izgledal. jaz sem valjda spet sama. Dej, ne hvali se no. Bring milk jug to Stacy. Ok, hčerki mora prinesti mleko. Stacy, imamo mleko zate. To je res tako čudno mleko. Ne, napačna tipka, hotel sem hoditi. Pa vzem si, ženska, tam imaš.
Ne, ona nama daje. A ja, I made your coffee just the way you like it. zakaj sem tako Sea nesramen? salt and tartar sauce. Kofe. To ni voziček. To. Oj. A ja, to so smeti. Shit. Jo, pazi, ta ne sme porajati, da sva z... Parkour. Spadal. Ne. Ha! Sunla. Get wrecked. A kaj tle, Minecraft? A zidaš? Tle na desni. Oh, wow. Okej, dej. O, ne. Imaš to. Evo ga. Nice. Sem tok dobra. Pa si res. Pica. Samo ena. Dobila sva eno pico, del vede prdiš, frozen pice, specialiteta. Seveda, kdo ne bi postavil edino plastenko soka nedosegljivo vsem Ja, valjda. v trgovini. Tako da imaš malo izziva, veš. Ja, sej. Pač, a ni beden, ko greš v trgovino, pa imaš vse na dosegu roke. Valjda moraš malo plezati. O moj bog. To je tako težje, kot Minecraft. To je dosti težje, kot Minecraft. Okej. Okej. Kam zdaj? Ne. Yes! Nice. Mango Mango. rogel. Zdaj mora biti dober cok. Ja, jaz se greš še malo pelat s tem letalom. Midva sva najboljši očka na svetu. Res je, ja. Glej, kako ni dober. Po moje boš tudi ti ful. A ne? Pa jaz tudi ful dober očka. A ne? A boš pustila tvojim otrokom igrati igrice? Jo, itak da bom. Jaz jih že skozi igram, pa se mi zdi, da je to ful dober za razvoj motorike in reagiranje. Ja, no jaz sem malo skeptičen, predvsem zaradi unih online igric. Ker vem, čemu sem bil jaz izpostavljen in nočem, da bi bili moji otroci tudi. Ampak, obstaja ena aplikacija, Safe Kids, od Telekoma. Tako da, mislim, da bi rešili problem. Res. Ne, Če pa, ko bom očka, bom to upoštevala za svojo. ja, ne bi bilo neumno, veš. Ja, ne, se res. Tukaj enih stvari na internetu, da Destroy. Hear that? mi jih še mi ne bi Amazon smeli action videti, figures iskreno. are Soda is Moram out of- pošlatati, gospod, kjer je trd. Evo ga. Sam eno jabolko, sam to je kupil. Hey, To je v hladilniku, ne? Ej, ja, greva se probat tle furat na ta ovi. Okej, naj ti bo. Brata. Nice. Še malo. Dvigan nogo, mater. Sam to moraš narediti. Ej, to je to. Kaj pa zdaj? Ne, moraš nekaj tle. Nice. Vedno sem si želel voziti raketo v igrici. Ej, to rokca. To je unbikac, veš. Adijo, Okej. dovolj. Sushi. Ima. Jap. On naj bo dol suši. O ne, bežati mora. Ja, poskušam. Zakaj je obrnen proti njemu? Kaj kreten. Da! Ne, kva? Ej! Aha. Umrla sva. Jaz! Nice! Po 10 poskusih. Zdaj se pa res počutim kot pro gamer. There you are. Ja, pejo zdaj We were kupo. Oj. Aha, mam, prišla je gospa. You're always A the kaj Ne. naj otrok tam? odd. Ja, igra se, igra. Well, answer would be appreciated. Skanirati morava, a me heca. O ne. Pip, pup. Pip, pupa, pip, pup, pip. Pip. Pip, pupa, pap. La. Okej. Pip, pap. Pip, pip, pop, pip. Ne. Pizza. Okej, kosmičke. All right, now that we've got our groceries, it's Kao, time to okej, head to zdaj the pa ko mamo grejo po aquarium. akvarij. Prokleta. Octodad je res na srku. Glej ga, koliko je prestrašen. Take a look O, at that. den. Kaj naš maček, da jaz pridem domov. Check out that gift shop. Hec. Sploh šala. Aha, on se boji pač drugih. Da bojo še No a njega. fish when they see one, kao.
Honey, are you all right? What has got you so spooked? What has got you spooked? Okay, I'll just have to Okay. add that to the list of questions. Kao, tako se Don't sporozumevate. worry, we're Blu, here. blu, 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 blu. Don't worry, Now, we're here let's for you. get some tickets. Now let's get some tickets. Blu. Kaj rečeš, da so tukaj zate, sam zato, da rečeš ja. O, nekaj nama ponuja. A, Ja, kupon, imam. pa ogromen kupon. Something smells Ah. fishy. Something smells fishy. If you have any questions, Ja, please okej, ask cool, the cool, cool, staff cool, member cool. by our- Aha, oni vidijo, kdo je riba, ne smejo biti. Aha. Prav ful lepo ide. O. Woo! Ne, Ne. no. O ne. Everybody Daj hold to. him. Ne, omidva ne smeva iti le čez sploh. po moje. Ja. Ja, le, v A, bok gremo. tukaj, ja, O, cool. okej, okej, okej. Dobar dan. E, vedno hitreje se premikava. Sir, please buy something there. Yes. Well, Oh, come on. Ni ti Oh Bog. man, Amazon Okay. Cave. Jaz se I predam. have to go there. you play enough games. Nice. Why not try the world of kelp? That Uh-oh. sounds fun. Ja, okej, greva tle. Oh. Behold. Behold. Kelp. Oh man, Kelp. look at all this learning. O, Oh man, Come look on, at all Dad. this Let's learning. get through Come all on, this Dad, junk so let's we go can through get all this out. junk so we can go get out of here. The world of kelp. the world of kelp. Vsi progameri, probite igre to igrico, pa bomo videli, koliko ste profesionalci. Mislim, da je sam za... Whee! Haha, yes! O, to me spominja na Atlantis. Not sponsored. Dad, Dad. gotta leave the slide at home that long. That's the top. Yo. Hey. What are the gas-filled bladders that help kelp float? Touch the top of the kelp to find out. Ew. Oh, So bad. I mean, I didn't know plants or were the alive. sun wheel. Ne mora biti dol, ne? A, oh. Je sa hrček postala. Ej, Come on, run faster. SJ fast. Okay, okay. Woo, Dad. ne manjka več veliko. Going. Ja, se ne V jo bistvu kar dosti manjka, le vse te se morajo oranžno pobarvati. O, Okej, še še en krog, malo. še en krog, mislim še en obrat. Oj, nehala ven hoditi. Sej to. Okej, mava to, okej. Super se nam. Fine spores of each color. Yo, to je tako full... Zakaj mora pa vse on delati, da ni to za otroke, I don't get. Ja, tam dejansko res. Aha, tele modre pa zelene. Kelp release male and female Fuck, spores to hungry, reproduce. Get a male and female spore into each seafloor soil plot. Get a male and female spore in each stick. Aha, se pravi, vsako tisto... Prej, en ta. En ta en kaj? Just get it in the thing. Papa Dad, and- just dad. Just come on. En pa en. Aha. Ubi! Aha, moraš, ja, razumem. Ok, mal nisem čist dojel, kaj je bila fora. Zdaj štekam. Okej. No, napačna, Zakaj? zeleno rabva. Damn it! Ok, imam, Jest. ker deva obe, zdaj zihar. Oh. Nice, ne. Cool. Še malo.
kar stresno. Kar dost stresno. A dosežeš zdaj? Okej. A, Yes! Hurry up, Dad. This kelp isn't gonna Pohiti, let us očka, down. dej tam malo. Kdo te je vzgajal? Sem že počel sam za nalomit. Pa zdaj... Ne more reči ven. You'll thank me later. O, še en tobogan. Hey. Yes. Last year wasn't Peva ga. Daj. Aj no. Go inside! O, Naporen je biti Sea Octodad. urchins eat kelp, Ja, and otters eat dejansko. sea urchins. Use the otter to save kelp from urchin extinction. Just try and Grab the protect otter's those hand. kelp, Dad. Fuck mora. Ti. Od tega, kaj ga ta najn tam malo gleda. Imam roko. Okej. V redu, a zmeri nek krip v kotu, lej spet len stoji pa naj ukripira. O, pa to je sam slabi. O, ne. What? Ne vem točno kaj je to, ampak nimam dobrega občutka. Gor moral iti, Oh, a ne? well, ja. Poskus številka 3, zaenkrat. Ej, Oh, kaj pa? what? Ja, sem gre. O, ne morava za cilja, dobro. Wow, ne! Aj, držim se. O, še en tobogan. Thank you for visiting the world of kelp. Thank you for visiting the world of Consider kelp. donating Ja. online kelp. Oh, Živijo, baby. jaz hočem samo učala. Jaz bi pa majico. Nekaj šla ta zaradi. O, lepo. O, učala mama, super. Super. Pa majica, da ga lahko. Oj! Ej, a bi eno majčko? Upa še. O, sorry. Njih je box. O, če kapo mama lo. Kronco. Da na gor. Daj, če ti rata. Jaz bi pa res rad tole majico. Daj to gor. Na gor. Gospod, da dot gor. Daj, no, da ti imel. Watch out! Young and sweet. Ok, daj greva, enough is enough. Gre. Vse to. Veš kaj, mislim, da je point igrice, da takrat, kad ti ne ratuje. Ti pol rata. Dragi otroci, drage otroke in ostali gledalci, najlepša hvala za ogled. Če vam je bil všeč, ne pozabite lajkat. Pa subscribe, pa komentirati, kaj vam je bilo všeč, pa kaj bi lahko še igrala. Stage 1, najlepša hvala, da ste nam omogočili biti v tem prelepem prostoru s tem seksi green screenom. Hvala Telekomu Slovenije za podporo pri ustvarjanju Neki Neki. O, O ja. To še, to si jaz želim narediti, rad bi skydive-u. olej, v akvarijum gremo. O. Jej, oh my god, moja familija. Blu, 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 blu. Think of